go tsole kae ke ntwana kwene tuka mochauchile banana ke hlama tukeng ke le jwetitse gala ke skeme sa ditshwene o skela mpatla banana ke tshela ka makauteng ke hloka banna le basadi ba redwa ntweng bahlankana ba sa rate mogatlo ka thuteng basadi ba ho fetsa nyatsi mngantlo teng ka tshaka beketlang a saile ka mahuwe a ke tla papadi mvele mo ke mabakeng o ska makala holwa spanesetswa ke le teng tsentweng ke na dibaka ke le siko ke le teng ke tsantse gang ha di je ha ile jarete that's what inkentse dia first priority ha ke le tswa ho wena ba ho tse ding ke motjhini bangata sa ngwana o fela wena o le maternity ha ke kgahlano le bana empa ba aggressive a compete go bontshe how we do this MAFENETHA photo ka o tshela can miss ha ona le the way you won't even practice empa ha ba haina chelete ain't even trying gala ka beat ba mpha Matshedy so le tonkwella ke ra ke sella mino so rapela mate ke a qhobesile mo ke thabile tsile ina mele tola mino rabetswe di talent empa ska fosa highly fosa dintho jaka mjolo le rato le lisiko pasta deep ina le gwenetswa ning hem4 last year ho puleka le ritse 2024 aksa repa ke puthela tsa bokauta tse ile ke di lata di 14 ke tsotelle payday top shot sa le ke tsa text until today ntse ke bua ke le mongwa tse penny nchaile ke tlo tima di volume tsa ba buang ka enzo phahamisitse makauta le moifo wa afro ba di a gola le mathata ka di weekend eclipse kwetse ho sena we the kengo awa ka doble di buso clomontsha le fesong ya candy a felle moyeng jwalo ka ntho costa le benzi ha ke lwa ntja tsa ka ba tseba ke friend le masiko mpa ba ilo tsomene ke tloletsa molodi tsa ngwana hlakile ntse ho la radio ndi ga di swabe ha o le ntja ka ba ka stoka every day politale action entertainment ke khaya le shapo ke vibe so kwa ke na chelete o khutla so ke mo full time